شكر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Pagka yari na kita niyo, waktu na ito ini, di na kita palugay, at salda, yari na yung kuruta mulia, may tanso po, sin waktu ini, insyaAllah ta'ala, biya na sinagi, bawa kita niyo sin parsuan na to, waktu ini, sa lagu-lagu waktu, amoy inang natulutanan, na kung magpalugay, yari yung guru mulia, guru palasan, walo na rin, lukay dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatu mashkur. Cabang dupunan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibah fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian
maun pahadarat sing kamu hari indiin na inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman papasingurun kita niyo sin pag-amal sin bariman usog iban bariman babae dahing ha umat na kauna sambil pa umat dumatong na yung kiyaman. Sabab na sila yadtong innapi sin Allahu Ta'ala kalasahan day dia dunya. Aula-aula na kalasahan sila hadlaw kana. Imma puas day dito. Kalasahan sadya sila riya dunya. Tub-tub na. Pag-abot padlaw akhirat. Di na sila kalasahan. Mga anak ka po at tiranan. In pangadjian ni atud na mo maun kaniyo. Tugpat sin pangadjian taniyo. In limabay. Ayat Suratut Taubah. Di ayat ini pagpakuyag sinallahu ta'ala habar iman usug iwan bar iman babay. Ing kuyag yan nyanan sin bahasa Arab rida. Intagpuunan sin rida ridwanullah. Kuyag dengan Allah Ta'ala. Mga anak ka po, in bariman usug, iwan bariman babae, kuyag dengan Allah Ta'ala yung piyakay nila. Maita, non-stop hakabuhi, iwan nakamatay. Ada puning kuyag, kuyag deng hatuhan, piyakay na to, hakabayaan na to, magkahi, wala doon, kabayaan sin Tuhan. Nada kala kuyag, kita sin mata. Ada kala kuyag, kaya sarapan ni simud, iwan sin gunggungan niya. Iwan sin mapuas din ito. Ada puning kuyag. Impuunan niya amun tagbutangan sing kuyag. Balikan na to mga anak po. Amo yanin baugbog. Amo yanin ayammalan. Bar iman usug, iwan bar iman babae, harwa kahalan. Kahalan sindum. Iwan nakahalan sinadlaw. Iwan nakahalan masanyang, iwan kahalan hakasigpitan. Iwan kahalan kabata, iwan kahalan hakalaas. Di manjari maiging kuyag yan. Ay ngugan na to mga anak ka po. Inpalman sinallahu ta'ala biyugbukan. Di mga sila bariman usug, iwan bariman babae ha umat na kauna. Iwan ha umat na bipilihan, iwan sin umat niya. Palman si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallah. Janji sin Tuhan kanila. Unin janji sin Allah Ta'ala kanila yan. Sulwa dunya makasud sila. Iban sulwa adlaw akhirat sila inhaunahan.
Kaya na sinallahu ta'ala paumat tinapusan nabi nila, iban rasul nila, sila impaunahon pasurun pasulga. Ya biya way inu-inu si manusia in nag-inu-inu ra bariman. Wa'ada Allah. Janji sinallahu ta'ala harap pa mga sila bariman usugi wan bariman babae. Pasurun sila sulga dunya. Uning sulga dunya kugiwan kuyag. May tay ka sulga in kugiwan kuyag yan sulga dunya. Iagad mo in kuyag kabayaan sintuhan. Bukon ka kuyag sarap hasimod. Bukon kuyag sarap hagin paisan. Bukon kuyag kita si mata. Bukon kuyag kaya sarapanin syahwat niya iwan sinapsu niya. Nauning kuyag yan. Tu. Kaya itakatutan yusin Nabi hadis. Radiya billahi rabba. Kakuyakan niya magtuhan tunggal pa Allah ta'ala. Kanunungan niya imakada kabayaan sintuhan manghinunggal ihahinang iwan diakan. Ikarua, wabil islami dina. Kakuyakan niya imanggayunggung haagaman niya. Di siya imibug mga piaibug sintao. Way makaibog dahing hatao patao siya makaibog dahing hatuhan harap pa mga ipon niya. Dahil nga sa timbar iman, kiwiran siya billahi rabba. Wabil islami dina. Makuyag siya. Makadaakam. May tayad to. Tiyan to niya. Bang kimuyag na siya. At sabab, biagad na yung kakuyagan sintuhan. Lawing kuyag sintuhan kaniya. Tayma. Wayroon hinang niya lupas. Wayroon hinang niya lugi. Masana to ini. Tiyo day mag-audit sinuno niya. Dahil hamay na at pabihaon doon na. Unuin na hinang niya karayawan antara niya iwan sintuhan niya. Unuin na hinang niya karayawan antara niya iwan sin ahlin niya. Iwan sin pagkahin niya. Unuin kakuyakan na hinang niya antara niya iwan sintuhan niya. Unuin kakuyakan na hinang niya antara niya iwan sin pagkahin niya. Bariman, wala kaya lupasan. May makuyag sila magtuhan tunggal. Makuyag sila makadahamay ni. Ini katuwa bin Nabi. Nabiyan wa rasula. Makuyag sila magnabi. Makuyag sila magrasul. Hakahinapusan Nabi iwan Rasul. Daak sinallahu ta'ala sa plagpakatan manusia. Napapatahon na to ng mga anak kapunin kaya kuyakan na to bihahon. Bangkaw kuyakan halingkat simbadyo mo, hisin magdihil kay mo pahala. Hisin magdihil kay mo kuya, tutong basan, sing kuyag mo yan. Dihilang kaw simpiyamihan mo. Dihilang kaw simbadyo mo. Ayaw na to lupasunin kuyag. Ayarin nakita niyo huling zaman, matao din tatandasan. Matao din mangi. Nabang na to ini maakading kabayaan sintuhan muna kaya sa balanta niyo. Insabal na to kuya.
sa way nakasabar amuren bariman. Ing kamatauran mamung pangkal pabaran. Mamung pangkal papagkahi. Mamung pangkal panakura. Mamung pangkal pamaas. Ini pamung sadyak singkitan niyo. Ini pakabtang sadyak katutan niyo. Kabtangan makakarayawan in nagkabtang iwan sindi mungug sing kabtangan. Yadto mga anak po, janji sinallahu ta'ala, habar iman usug, iwan bar iman babae, pasurun sila sulga dunya, iwan sulga adlaw akhirat. May taunin dayaw niya yan. Jannatin tajri. Mag-anud-anud hasulwa niya yan. Apilang kabulan na. Maglagin taw simpapayhuan. Aygad sa pa, alawm sa pa, haragat, aygad dagat, dagat puti, dagat itom, dagat ginisan na. Makuyag sila hadto. Natuan. Bangkaw makakuyagan simbihad to. Hinangan sadya si Manu siya bye-bye. Hinangan sadya si Manu siya pagtutugpaan. Kiuyagan ko simbihad to ragbus. Makakuyagin biyayta sinallahu ta'ala. Tajri min tahtihal anhar. Hisiyong kiuyagan dan. Bariman usugiwan bariman babae. Di ka mag-usal lotion. Di magpapayo di magbutang. Ang palawang nari, kita na masunog sin suka. Ang palawang na ginis, babarapan na. Ampain ini kuyag, pahala. Kita ini mga tuwan. Khalidina piha. Tutug kaw hakarayawan. In lupa mo, tutug na kaw halupa mo. Tutug kaw hakasanyan. Wa masakina tayyiba. Iban, yung paghulaan mo, kadunya hulaan marayaw. Aula-aula na inhulaan mo adlaw ka na sa rayaw-rayaw. Palanuhiyannahu hayatan tayyiba. Paman sinallahu ta'ala kami magparayaw sing kabuhi nila dunya iwan adlaw akhirat. Nabi haong kaya na sintaw kami na magparayaw sing kabuhi na mo da hindi dunya. Nahuun sa akaring kabayaan sintuan ay mo akaring kabayaan mo. Bangkita niyo nagparayaw sing kabuhi na to da hindi. Iagad na to yung kabayaan na to. Way pahala sing kuyag na to. Himay ta. Wala na to iagad in nagdihil kato tanyo kuyag. Wala na to iagad in nagdihil kato tanyo panyap. Kiuyagan kita niyo. Ayan to. Naampay mga sila ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kimuyag sila pagpakuyag sintuhan. Iagad nila maning kuyag kabayaan sintuhan labing kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tutong basan sila ya dunya. Labi aula sa taud-taud tutong basan kanila adlaw kana magkagunahan kita niyo mga anak po simbihan tagbo. Unin sulga kasuran nila fi jannati adnin. Sulga daing taas. Daing mga sa taas-taas sulga insyabun jannatu adnin wa jannatul firdaus. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkamu mangayu. Ija sa'altumullah fas'alu al-firdaus. Pangayu kamu patuhan surga ingannya jannatul firdaus. Pangayu kamu patuhan surga ingannya jannatu ad. Inyad tutuan kakuyakan.
Malago kakuyakan niya to. Waridwanullahi waridwanum minallahi akbar. Taong pamalago day dito. Yaon nakawasul ka. Yaon mo nakita yung kakaya-kayaan. Di ka sumo na pagkaon. Di ka sumo na pag-inom. Yung gato di ka sumo na pag-inom, sumo na pagkaon. Malago na yung tiyan mo. Di, bukon kabuhi dunya. Kabuhi haadlaw ka na. Di ka sumuhon sim pagkaon. Di ka sumuhon sim pag-inom. Di ka sumuhon sim bungang kahon. Ang paindi ha dunya, way pa ka susumulong sin doktor istab. Amo kay klug payukan sadya. Naon na ako nag-story kay na mga kapatan ko ng kalingko di sa isa niya. Kauhaan ni sa isa niya. Intaod siniklog payukan na kanila. Sa ikaw yan tuan? Waridwanun minallahi akbar. Uyag sintuhan dahil nga Tuhan amunin malago. Dahil nga sabab yan, yari ang hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahli al-jannah. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Sabunal tu din Allah Ta'ala. Magparman siya ang mga tao sulwa. Amin niya ito na sulwa. Unin parman niya. Hal raditun parman sin Allah Ta'ala pangasubon kanila. Uno, kiuyaran nakakamuyan sin piagulaan niyo yan. Hal raditum kiuyaran nakakamusin sulgaen. Payakulun. Sasambakan si mga tao sulga. Rabbana. Wa ma lana la narda. Tuwan na mo. Uno pa hindi na mo hikakuyag. Wa kad ataytana ma lam yu'ti ahadan min khalqik. May ta pa kamiri kumuyag. Uno pa yung sabab may ta kamiri kumuyag. Sabunal tuod. Sin, kiarihil mo na kamo, si wala mo pa kiaririhila, siyo-siyo pia panjari mo. Di pa kami kumuyag simbihan. Makuyag kami utuan na mo. Kakuyagan na mo na indihil mo ini. Sabab, wala mo rihil hakaiwanan, dihil mo kamo. Fayakulullah ajawwajan. Firman sin Allah Ta'ala. Ala u'tikum afdala min zalik. Uno lang na bawaya pa ka kamu dihilan ko labi pareng hindayaw sinian. Takaw yan tuan. Qalu ya Rabbana. Impamong sin mga tausul ka. Ya Tuhan na mo. Ayu syai'in afdalu min zalik. Uno pa innakalabi indayaw ring sinsulga ini. Ahon pa nakalabi indayaw ring sinsulga ini. Firman sin Allah Ta'ala. Innakalabi
Uhinnu alaikum ridwani. In lamin dayaw rin sinsulga yan, kamu na ing kalasahan ko. Kamu na ing karidaan ko. Fala uskitu alaikum ba'dahu abada. Wala tara kamu wala na dunya. Wala tara kamu astula na dunya. Lawi aula rendi wairun astul ku kanyo kuya daing hadunya sambil mari. Mga anak po, amo yan ang kagunahan na to, amasa na to ini, kugiban kuyag. Ahin tao biyaon. Mataod. Di kuyagan, may kan mataod na siin. Mataod na yung kakaya-kayaan niya sa wala duning kuyak. Ampain sila ini. Kaitaan sila sin Allah Ta'ala. In lawirin dito, lawirin hasulga, amo na yung kuyak. Ngayon kan, kiukan na sila, simpagkaon, simpaginom, simpaggulaan, singkatantan, sa kalituyaon palawing kuyak. Amo na. Biyaitaan sila sin Allah Ta'ala. Amo na yan yung kakuyan. Kaya sabi ato mga anak po, Ahlul imani wat tauhid rijalan wa nisaa. Mga sila ganarun pag-iman, iba na panauhid. Nagpula puti ni manusia di dunya ini, doon da sila haputi. Magusog, magbabae. Doon da sila kabayaan sintuhan, ummatan wahida. Nahahamuok sila katan pakaradya. Mutarabita nabubuto kinja sa diman sinyawa. Mutaawina, nagtutulong tabang. Nagtutulong tabangin atay, in suara, in pituanggaw tabaran, in pikilan, in lasa, in kuyag hakabayaan sin Allah Ta'ala. Qulubuhum muttahida. In pangatayan nila kauhan takupat kajaan nagahambuok. Nagtataayon. Nabubuto kakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon nabubuto kakabayaan sin nafsu. Bukon nabubuto kakabayaan sin syahwat. Bukon nabubuto halana biban sin sarap sin dunya. Tak nabutok sila ridwanullah. Uyag sin mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga anak po. Nah, kunin biyata sin Allah Ta'ala, mang biyat tindagbus niya. Zalika huwal fawzul azim. Amuyad timparuntungan sa rayaw-rayaw. Bangkaw kiukan sin paruntungan dia dunya, nakauntung kawatabo, sin dagangan mo bago, dagangan muraan, nakauntung kau, kiuyakan kau. Lawi makakuyag. Imbiyaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiuyakan kau nagsambahayang, kiuyakan kau nanasbi, kiuyakan kau nagtahajun, kiuyakan kau diaakan, kiuyakan kau wakatan kabayaan sin Allah Ta'ala. Zalika huwal fawzul azim. Amo yan, yung paruntungan sa lagu-lagu. Mga anak po, magkagunahan kita niyo paruntungan din nga Tuhan. Yung kapital na to, kugiban kuyag. Ayaw na to pa kayo ning kugiban kuyag, pahikamul ka sin Allah Ta'ala kato, taniwal yadu billah. In setan, balis katun kau. Pakuyagunin natay mo hapag maksiat. Pakuyagunin pangatod mo hapag maksiat. Pakuyagun inakal mo hapag maksiat. Pakuyagunin syahwat mo hapag maksiat. Aun di mayaw, way natuad tungki.
Sa inda siya rin di mayaw. Amuray miya kada kabayaan sin Allah Ta'ala. In wala miya kada kabayaan sin Tuhan, yari pa doon niya manginim pagtag kaniya. Manginim pagtag sintaw kaniya, pagkahiniya, manginim pagtag kaniya si malaikat, manginim pagtag kaniya raing ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takaw yan mga to. Kaway no sintaw. Sabab kaya sarapan, kaya lanawan. Sa di kasarapan magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Na yari aun pamin ka to tanyo sin mga sahabat sin Nabi. Kaya lawayan nila lanab. Kaya sarapan sila sim pagkaun sa lawi masarap kanilang magtag-ipon pa Tuhan. Uno yan Tuhan. Anna man mala'a qalbuhu minar rida bil qada'i wal qadar mala'a Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa salaman wa mahabbatan wa inabatan wa tawakkulan 'ala Allah. Siyusyuin tao. Hipuun na yung jantung niya. Singkuyag deng Allah Ta'ala. Makuyag siya raakon, makuyag da siya langon, makuyag siya tupungan, makuyag siya gantaan. Sabab nakasulat ini kata. Mala Allahu sadrahu, hipuun sinallahu Ta'ala yung jantung niya. Rinan, pagdaya hadarat sintuhan. Na yung pagdaya, kabayaan sintaw yaon, pagdayahan tara sintaw iwan tao. Tahun-tahun, ibaita, in bilyonary sintaw niyan, haula Milikan, haula Arab, haula Jipon, haula Lanang, hikuan. Amad ting kabayaan sintaw. Na, balikan na to. Isyusin tao hipuun niya in jantung niya. Singkuyag. Magtaat patuhan. Magibadat patuhan. Magmura kabayaan sin Tuhan. Magkasila sa kabayaan sin Tuhan. Mala Allahu sadrahu. Hipuun sin Allah Ta'ala in jantung niya rinan. Pagdaya. Dayahan siya sa bahayang. Sambahayang pardu, dayahan siya. Sambahayang sunnat, dayahan siya. Pagkasilasa, dayahan siya. Pagtulong tawang, dayahan siya. Katanya tu dayahan siya inda Allah. Uno pa. Wa amna. Hipuun sinallahu Ta'ala yung jantung niya kasanangan, kahanungan. Pula-pula mo matawid siya, hindi makatuhog, maglimpa-limpa. Nakakawasari makatuhog, maglimpa-limpa. Maraya usog, di makatuhog, maglimpa-limpa. Kunin na, rina kayo nung makulong niya kahawan, pa ako rin kasako nilang na rin makatuhog. Kaya panjari indum, pagtuhog, pag-iig, sinlaul. Sakali adlaw matug, nagganap da sinlaon. Ayan Tuhan, ingkatahan di makada kabayaan sin Tuhan, mag-problem. Na, uamnan wa salama. Iwan masalamat siya. Pasanyangun siya sintuan da hindi adunya iwan adlaw akhirat. Maita, wala na bugtoy na tayo niya, patuhan niya. Wala na bugtoy suara niya, pakabayaan sintuhan niya. Wala da na bugto in amal simpito ang gauta baran niya, pakabayaan sintuhan. Amo yan mga anak ka po, insuway na to, bugbuha. Na, uno pa mga tuan yung biyayta da hindi? Mahabba.
Yung paglasabiyaon, maghaupo-haupo. Magtitiyo-tiyo. Inhalaw ba ito magtayanak? Ini na, di na lumasaha anak. Inanak, di na lumasahain na iwan ama. Maita. Puriputlong na, di magpangdesin. So, yung paglasasin tao, material. Wala na naglasa, high spiritual. Inialop na sa jasinta o ginhawabaran niya, wala niya na ialop, inyawalihan niya, sin manay kudsarya doon niya, hiwin niya un katanta. Ada kalaing kiyawin niya un ikasiksa ka niya. Ada kala yaon pa siya, ikapaghiluhala na. Bukon kita niyo piya karisintuhan pa doon niya mag-agama ini. Magkalinguhan. Magkasi iwan maglasa. Aturayan tuhan. Hipuon sinallahu ta'ala kasi iwan lasa yung jantung mo. Bukon hipuon sindukal iwan astul. Naunin nagisintaw yaon. Misan-san lang na bukong kampong ko. Ang matawd na kawas ako, matawd na sin ko, mariralaong na ka ako maglungo-lungo. Magkampong sakitan, hangkawla sakitan, maglasya saan kita. Kunyad tumarayaw ang bihan. Kabtangan di kabayaan sintuhan. Naunin kabtangan kabayaan sintuhan, wa qulu linnasi husna. Ini pamong niyo sadya papagkahiniyo sa barang si manusia, Muslim bukun Muslim, amo sadya hindi nga tuwan, amo hadya marayaw kabayaan sinto. Nasa kalimbeta niya marayaw kabayaan niya. Ang baka mo yan lang na simingod ka, kung nanabiya na kamuhay niya. Ayaw. Ay ikaw mamisara sindeng kay mo. Inimbis sarahan. Hantara sin nagpapanjari kay mo iwan kaniya. Naunin ba ita? Wa qulu linnasi husna. Ay kamo magbisara pamangi tudyo papagkain niyo. Ay kamo magbisara sindayaw niyo tudyo papagkain niyo. Sa baitaan niyo in marayaw reng hatuhan niyo. Sayan tuhan. Nabi at tiw-tiw din niya. Amo rin bariman, usugi ang bariman doon. Uno pa. Inabatan. Hipuon sinallahu ta'ala'y natain jantung niya. Mangayo kaampunan, magtawat pa ito. Anak, di magsuri ha ina, di magsuri ha ama. Sa imang hudi, kulong na yung kurik, pikilan kulong na yung bunal, sinuay roon kurik, roong katantan, naisiw rin kurik, amurain beta sintuhambang niya iyakan. Ang pamin nagpikilan siya, ay, wala siya, tiukutan sinakama magpikilan, sa kawa, in panungot ka niya, impikilan mo yan, paakar kabayaan sintuhan. Pagka magpikilan siya isa-isa niya, rin niya agaron, di niya ipakadtoon. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, inilmo niya ako. Inilmo niya pikilan ko, inilmo niya kusog ko. Di magpasaw. Kaniya sadya, sabab sin ako. Allah Ta'ala biyaitan kita niyo, nahnu, kami, mengkan isa-isa niyara. Inna, mengkan isa-isa niyara. Nabiya din nang kita niyo. Dahil nga sababian, hapag bisara ako, matawd na ng dada bakay. Matawd na ng dada langgong. Matawd na ng dada. Sinhinduan siya sinallah ta'ala, kami, kita niyo.
ingkatanyad to, pangayo niya kaampunan patuhan. Magkakunahan kita niya sinyad to. Amo at tiniamalan bari iman usog. Iban bari iman babae, mangayo kamaapan patuhan. Iban mangayo kamaapan na pagkahini. Nangayo na sila, nagmaap na sila. Magkahi, sa di mangayo patuhan, bedi ni sabihan. Sayan to. Nauno pa. Watawakula na ala Allah. Iban, yung sud nila na, yung kabuhi nila, yung kamatay nila, pakabayaan sin Tuhan. Nasa kalisubayaw na mapatay, ang pabasaon sin Tuhan ayat, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kung sadya turid, tutupot na rin to. Na may tayo na ayat yawon, yung kamuring hatuhan. Kaya karir kamu sintuan pa dunya maguno. Migda kamu ring adunya. Naman jari at tuwas sa mga metay na hon. Pa makaingat sintawan na tuyat sab na maideng katutan niyo. Na deng kau hatuhan, nyari kau hadunya, maguno ko rin adunya. Pag-iig mo rin adunya, kuno ninyo matungkay mo. Na imbar iman usog. Imbar iman babae. Doon aturun nila unin naluto nila. Adlaw, kawanta gupat ka dyan, mindiya jagahan nila, pagsaddiya pakamatay. Mimbihaon pagsaddiya mamam. Pagkitain tinit, aulaw na mareho pagpayguan na taas buhod. Namang lag silikan, unuhalong ng silikan makad to. Nawirong silikan makad to, subay butangan ba si kadto undatuan si mga tao, yan to ang pagpapaygon na taas buhod. Unim biyata ito, pangandol, bugsuan na patuhan, pagmalila na kau patuhan, ungsuraning kabuhi mo, ungsuraning kamatay mo, ang pamuhinangon, uning kabayaan sintuan na kabuhi mo, uning kabayaan sintuan na kamatay mo. Yan, mga anak ka po. Unim biyata si mga sahabat, mapuas din ito. Man laji madalik, bang niya tiutukan ng mga nasabot yan to. Ija kala kaulan mustaqimah. Apabila siya maghilalaungan, apabila siya magkabtangan, hantara na iwan sintuhan niya, iwan hantara na iwan simpagkain niya, kaulan mustaqimah. Kabtangan hikahatul. Kabtangan makadha kaadilan. Bukon kabtangan katitipuhan. Yan tuhan, yung mga bariman usog, yung bariman babae. Dahil nga sabab yan, yung kabtangan nila sarak ka. Yung kabtangan nila ibadat. Ngayon kita niyo, yung unin ang kabtangan na ito, bang kita niyo simungod kanila. Takabur. Riya, pagparungog-dungog. Pikilan ko sa alaw, nawang bukon ako rin mabihan. Subhanahu. Uno pembeta yan. Ija kala kaulan sidka au sadaka. Pabila siya magkabtangan ini kabtang niya bunal sadya. Tarak ka. Ibadat. Di paghalulay sin problem. May tayo ninalungog. Nagkaputinganin tao patuhan. Nagkaputinganin tao papagkain. Sa Baon University, pag hindi yung pagputing. Pag hindi yung pag-akal. Yung mga sila ini, wang nila tiutuganin, nasabot yan doon. Kaptangan mahatol. Kaptangan way puting.
Hikarwa. Hikatu. Qala qawlan mardiyan indallah. Bang siya magkabtangan, hinikabtang niya, kakuyakan siya sintuhan hadarat niya. Nawang siya kakuyakan na sintuhan, wa indan nas, kakuyakan na siya, pakuyakun sintuhan ng kataan manusia. Nawang kuyag na kataan natan, yamhullahu jambah. Ampunon sintuhan indusan niya. Namura-murahan, mga anak ka po, miabot na isabing waktu, magunay-unay kita niyo, magtaayon kita niyo, maun kita niyo, pamanga sila, amuin, siyabot na sabot ayat taddo, diyan sila Allah Ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, hasababin sila, amanu wa amilu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala, taufiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.